Ebusua enwa de eka kete anka Lake Bosomtwe ede Kumase omo call ho no for the AshantiFest2025 edition omo call so omo kwaji omo ni no omo na Ashanti Regional Minister Dr. Makohene omo nyina enwa de eka kakra bi anka Lake Bosomtwe efa omo nyina koye ni nyina ye nkwase asem a enipa mienu miensa bi kodi no nsuo ni mu menim so no ka se swimming pool dia makoho kwaji mani. But at the end, nebi mu di boni wo nsuo mu ama nsuo ni bo afu apam wo nyina abusua enya semko video ne de memo ahwe no ma kire wo no hu de esiye en de course wo Lake Bosomtwe ho no mo ayi Penyah block media meso se ne di mo obe like video da ma obo subscribe button na snaba click bell notification icon creators update na ba kire wa adwende ama me e wo comment section meso so ba so a na hwe video mo for so enya bi ahwe etonu mu se the AshantiFest2025 edition e course awe no every year bi ayeye Ashanti Festival every year bia ye but 2025 edition ni there etu hwa or say etu hwa aye kra behwe a ni nyina ye Dr. Makohene the newly appointed Ashanti Regional Minister obo adwuma or say the youngest minister of all time obo adwuma osini boso bo asanteman afa na ntuma pa efra a efe eye nice na busa omo Kumase na eho behia se ene Kumase tourist site bi Kumase bia no ombeko ho no mo enti enany 3 days ana omuko hunu Lake Bosomtwe konfo a okom da nsuo ansa mpanimfo a omo ehwe nsuo no so onko hu wo mu ene ne amamno bia wokwa mu no omuko komben wese woni mamamra yensa amamre eti amamno bia gu akwa mu omo de ekwagu suo eye ne kama nti enra ene se omu nyina ebo anan edi omu dom nyina ebo anan koduro Lake Bosomtwe asa ho na omu ji wo mu ni kama na se ni je ne kwosona no ne bi musu won so nim eboro ayize enso nim no na amanfo dibone meka suhum sawo amanfo dibone menim se no mu ka se eye swimming pool mu no mu dade a enkwase asem no de bi mkoda swimming pool mu a ekoso swimming pool mu no omu de do Lake Bosomtwe lake lake omu de do lake mu omu de do Lake Bosomtwe mu suhum sawo empam aguroi eno mu din Lake Bosomtwe ne zo ze he dabra bibi jejemo mo ka se me da ha no me swimming pool ho ene mu ntwen da ewo mo ensuo ni bo fu ye abusia out of nowhere obi awiemu ate kama yenim de see ye wan se asoche Lake Bosomtwe asoche bo nran esene epo a edakra epam wo mu nyina afroma ekaka krabi enke dibi koye
sudden Lake Bosomtwe started behaving like a sea. This thing I know the barb. I dare Lake Bosomtwe started saying yes. We've helped hundreds of women get wedding ready with our 30-day fasting challenge. Now it's your turn to glow. At Unimeal, yes. Since Adani C. Lake Bosomtwe, this is how C behaves. Yeah. We have been seen that. This is how C behaves. This is how C behaves. This is something like this before. Grace. Wonders. Let me see that. Making history. Yeah, man. Obia Kofi, regional minister. Kofi. Obia Kofi. Everybody is moving. This is different.
where are they anora see Kumase Lake Bosomtwe after say AshantiFest e kwase omde go pio no say nipa di bia se omu nim say ha ya so dan ho aha ya maslechi dan ho aha ya damotu aha ya hini de baabi e be seti bia no omu gina mu nko asem ko yin nsu ni enra enke ho mframa no e fa omu nyina ho but enra fo fie eto ata ema nyame efa fie obi ho anka but omu de so do ho video no obo omu nyina hwete pon bia se obi afana asem nko omu ni ma Ashanti regional minister nyina obi afana asem nko ohia obi a e wo ho no bi tell you mama e wo comment section. How you Penyah block media.